Kaseng samla umsning patarim ringkat kacing kersan na ka district social welfare ka Ribhoi district kalapen long ya kacing ai jing hikai syaki kena school ki kena samla bat kilong kemi long kaba syapang ka ain syongkha syongman haki arbenta kata kalong ka child marriage bat ka pokso ne ka prevention of children and sexual offenses kate kacing ai jing hikai kalong ha ka khalai trik cemang ajar punriu ha umsning auditorium hall ha kabala ai jing batai pinya ya ki kendon ain halor kini ki artli ki benta da uba w lingdo bat lawan benshibenta da ki kena school ka umsning presbyterian higher secondary school bat ka sati raja memorial secondary school ki bade na umsning patarim kum ka section ke balai ke basa ke baar kalong tadi ka aggravated penetrative sexual assault. Kakum ke section ke besan, bak ke section ke bahulu. Bisa ai ke bentang. Kini ke bentang ke day ke kedau syapang. Kita ki perpetrator, hanya kita ki nonglek ki badan hakabur. Ngabang muksa police officer, armed forces, tingkat bagi public servant. Uno beriu, beton ke bol, ada ule, ini usah kena, hak kata itu tombol, ya kita kena hak songkha songman, lahan top yang hak juk kebentar, bagata kalau kejipan sistem, kakum ke section kebahan beriu, bagata kejipan sistem kalau kabakam snowman, kabakam sotrim, kabam palat yang shosnyam baun syong ha alam, harikat ka, fine but in case kalau banjara itu, life